O te whiwhia whawhilo ai mo whaatalofa o wholofa tu I le mamalu ma le paia lasi lo tātou utinu ai ha ila nei fo ia se whareile o tātou aulia I le alofa ma le anga le leo le tua vi ia le tua I lo na lei whaasoa mo I tātou lana whanau o leo o tātou aulia ai le taulunga ina o ngā luenga maise o whi au le tātou utinu ue pe o na iai ia le nei fo I vā yaso ia o le vā yaso e tā ua e tātou o le vā yaso ia ai o le vai asunga lue, le vai aso a onga. Ia, ma tele la fo I wha moe moe mafuafuanga le tātou tinu. Ia, o le pese fo I le iwas fulua le tu spesa le ka le sia whakasa le whai mai. Whaaftai le tua le ni tātou tupuai. Ia, o le whaaftai na I le tua o no lana puipuinga malana tausinga. Ia, o le mata isau o le fuafuanga. O leo ua taulunga I le nei vai aso. Ia, ua e tātou te le ise so tātou e whailoto pa a whai o le whirangano le tua tātou te usu mai le tai au I on ka kou le koe maua leo la ka kou ke koe fo ia I tātou ainga a o le wawenga ia le tātou usu mai le tai au ia mau ka kou pupulangi mau ka kou vaia le lano langi ia api o le wawenga mua le na whaia le tua I le tangata ia o le ola ia e fo ai ia tātou te whaaftai ai le aso e whaapopo pe a tātou waulia ia e ia la foi ia niso I la tau fai mate lava I lete pe to e aulia le aso ma le aso ia ai whaafitai I le li ia o te lora na e mai moa ma e whalongolonga mai lo leo I lunga le tātou por kalamele nei ia o te leo I lo atu oi ia ai talo sia ia o lo manuia oi malo a inga mai se foi ia o nei vai aso sa whengai I ngā luenga o tūlanga foi whanau a onga talo sia ia o le lei foi ia tūlanga ia o onga le whanau. Tele ani so lui tau ma whaafitau leo lo tūlai mai ia I si o mianga la tau ia wai le ngatau si o mianga tono o ngā luenga. A iei fo I o na whaafitau li si o mianga le whanau tālo sia ia a o le leime uma ia o le tāua lava ia o le tātou polo kalame. Ia I le ngata ina longlongo puia li ilo tātou tunu. Batu si wha malamanga e pe ona ia tātou whaatanoanga whaatino ina e le whatalenga ia siata. Ma nisi fo I minista e fito I tonu I mata upu o te tau o na wha malamala le atinu. Ia au se teimi fo I o tātou tala noa ma o mai nisi o kako malo whaalongi e iailo lātou to mai whaapitoa. Inisi o mata upu mwhaafita ulea a fia ile soifuanga o aso uma. Meisa lava o a fianga o le mafufau. Ia e pila fo I lau na iaile na yaso. Ia e iaile tātou malo whaalongi e se teimi mamuli. Ala a tātou tala noa e mata upu tau le soifua malo loina o le mafufau. Ia e pila foi ona ufa ia tu ta ua foi le tātou fisilisili ia tātou whanau ia lo ma whanau ia I tūlanga foi le pe wha mai lo naso pe wha mai le a onga o mata upu ia taun tātou tala noa ia makaka fisilisili tawait ia wa e le sika mai ki alua ia e ia ni mela na tupu le a onga ia be no lana wha palo foi ia le vaenga makukua a se ilanga lunch ia ma le wha upunga langa whai ia ke pisa loka ia o ko fasinga oi ia ira ta mai titi e le tata ia afia ma fau ina fai a ia ka mai ki a o nga afia ma fau nei ia e fa pena lava a o le ta u vo nga ka ko nga lu nga fa betu o ta tu sisi ia tu no la fia tala no mai ia na mo ni o le ne yaso fia ne o sa mo ne yaso fia o ia o ia kong pe ora fai a ko fia o fa mai se lisi o kamale esa nga winga e fai mai ja ia on e lo ile o le mela tupu I tonu si o manga le ale tomatiti a onga ia on fai le on e tala no iai ma tonu foi mo se va no e nga ia ile fale a onga ia ma e tala no I fai a onga ina ia mo fai ona fo ia fa fita uli ia ai fa malo atu le fai nga luenga te tofia le tua so fa te fai taulanga o lo tapu ai ma no fu te talo fa no manu o wasi manu o Samoa ia e pela foi ona silofia ia le tūlanga fisuga ingo le tau ma le telefoi o niso sau ai fa malu ia fa matangi malu los o lo lunga nei o le tato foi vasa al Pacifica le na fini usila ia Gabriel ia e vi ia le li ba o te lo le talo le ai la o le po na ia fainga ring de tofia le tua o le tato foi te talo ia le lo manui ai me uma le tatu tu no sanga le mu ia ia o lo tatu vai fo ia tu langa nei swinga ma nei fa fitau fa le soifuanga nei
ia ai o ia lava se mea o fa pena ona a firma pona ia ile tato o le I tu tono le tato tunu ia la fule muma ma au le o Samoa ia fatalo fatu ila ulusina le in 19 amata ma tua ia ele ngatena o ila to fo yo lo fata o tolia ile falefu ma le apulu o to fanga ia ila to o fenga I ma fatianga inga singa se o le tino filio le tino ia fatalo fatu talo sia ia o maua se soifua laule leima se soifua manu ia te oe le nalo fenga I ma fatianga nei taimi o e foi o lo fenga I ma fatianga ia ono malanga maliu mlauti se pele o ainga o wo mai ia au fa ma fana le tua fatalo fatu ia ile nei foi vai ngo le fiafi ia ona se mai le ona tatou fatalo fa ia tatou sponsors ma le tatou fa aftai ia ile to lango sua ma lau tua o lo fatino ina nei mo tatou tunu after ya tu le sunga fa fenga to le formal Tasi Market sasilo unanga ya le fo mon mawina le tele lona sao ya ilo tatu tunu I Samoa le Pacifica ya o se taimi muli ya o le ai se tatu fa talanoanga ma le suifo I o le ale fionga le ya Misa Leota o le sui le o le tatu PacificEzy nei Samoa le wa le leva nei ya tu ona fa mautu le la tu fainga pa anga ma le tatu Tasi Market ma se tasi fo yo tatu va nga fo le mo tulanga I fa mo moni ia le vaenga le victory shipping ia na yela tatu fa talanoanga na ia ma fa ma fo initial la tu o nanga ia wala ma le silfia le tatu tunu ai o le Tasi Market ia malana tautua ia ele ngata o le tautua le o le tuina tu o le tapena ino tatu container mo tatu o loa fo ia e fausi a engausia I Samoa o tatu talo fa aisa ia maisi lava I tu a ingo o fuo fa eleanga ia ele ngata fo na tatu I alalo ia manisi o nai o loa fo ia lo ngalu ai la fai fa to ngamle au fai favor au fai le fumanu ngausi me tauli mai Samoa ia o le au nanga na male tautu ai to tono New Zealand o le fo e mol mawa tu ia fo initio la tu pi o la tu cafe ia ma vai fa pena lo no winga tau Tasi Market e te anga ia ona e ma uma le telo au nanga le tono le Tasi Market ma tatu market na ia ina New Zealand ia fa te ia tu ia la fionga la pepe ia mai se fo o le tatu pulenga le PacificEzy fa to ia falute ma tatu tala fa voucher ia ta ua fo ia le o nanga le fo ia fa mali loto tele o nanga nei mo tatu ina I Samoa nei ia a fai o le sa le talitonuina o a foi e si vanga le fa fo I la taimi le tolu tausanga por fa tausanga talua ile e fo ile nga un kala fo mai le kupe mai a se tupe to in ia e mai esel me te alu o le au tala tupe fa nga ia o le la ua ile se finga fo na ia e so ani mai mo o e pa fa o makwa ele ka ku winga si vanga ngai pe aku bele cash ia tato PacificEzy fa ia tu ile Lucila Realty ia mom na o nga tau fale ia mai se I o fanua mai si la fo yo buying am fa una fa tala no sunga Lucila Realty ia malana fo tau tu ile tato tunu ia mulia I se fa tai ia ma se fa malo ile tato Maota Samoa ke station sa ma se fo ile tato service ia mo tu langa o venues ia awai ia ni so mafutanga ia o fa mo fa le inga ia la va tu inga fa mo tele pe le titi ia so ta ia I tato Maota Samoa no ofisa I tele ia por no ofisa fo I tona mato I vaenga le no ia le tato fo tato pomkes ia sili mo le tama tai ia tora ia me so ni so lo fa ngal wen fai ona fa maliina fai ona fa tala no la mta upu ia I ni mana o ngala vo me lo na o tau ona fa tino ina ia I le tau tua mala unanga le tato Maota Samoa ia service station ia ole tulanga le na I tato sponsor se ta o tele wa ana le senola o tulanga lango le moni ia pene ia le mfai ona fa o pel tato pulu klami o fa tino ina time nei ia fa ta ia tu ile tato unanga ma le tato tua ia le tato ofisa o tua le Bluwave TV New Zealand ia ile to na ma le la ina nei va ia so I tulanga popole ma le tu vale o le tato tino ia ono afianga o le cap le fa vo le capria o le tono New Zealand mana tua foi la ia o le tulanga le ia pole ale le tulanga foi le o lo ina tupu me fa pene ia tunu nei ia o tatou ina I Samoa le manofo ai me se lava tatou o le ia tatou a inga ma fa na yo
ia tupu mai se fa le tonu o ina tunu yo male ngo kwa le mano fo fa bana tu fo temine o temi ia tele ina le to ia ini so te inga ia le na mo mawina ia ona i vai fu ia sa o tunga long fa vai temi ile ko mawuni so te inga mo la tu ai inga inei ia ono le tulanga fo ile ole motusia ole le tise motusia ona nga tau telefoni ai ole tau tua mala ona nga tatu Bluwave TV New Zealand le nga lua ile tatu o fenga luenga ile pulenga fo ia le tatu o nga nei New Zealand me fo fetalenga ya asiata i to fina ya pe ma ila tu ma tatu tu ia New Zealand le na nga lua ile ao mo le po na ko vai aku ya asiaka e uma ku sacrifice le taimi o si uso ya asiata e isi taimi ke vai aku ko le leo asiata ile matangi o ina te loai le o ta o tu asia ta ma tatu o nanga ne le Bluwave TV tau tua mo tatu tinu la pe kimu makangi pe afa e le fo ye le Bluwave TV o no fa mo maulunga ina e mfai ona tau tua tatu tinu no wing ia o le tau tua manto ia e tau tua mo tatu tinu i Samoa ina ia mautino ia o lo fa pena ona mau sa tau so ta inga ia ai tau la tu ma tau tua ia i nai ainga fo ia o lenga mai ia ni si o fa fetai telele manu no ile manu la tu no so ta mai le tatu o nanga mo moli mai la tu nga fa fetai le tatu tua ia o la tau whaaftai o na whai mai ia wa kele inga la kou le maua ia la fsota inga ma whana ia na fsota i mai lea whai mona mole pe ia ise vaenga fu ile mwhai ia lea sa ngā lua ise mātou au whainga luenga se mātou timi New Zealand ia makau so ka iange ia tātou vaenga fu ia ia malanga i New Zealand mo se ia lea na toe whaamautinoa ia o lo sanga le mea uma ia o le whaaftai na ia e whaaftai e toi tātou ofisa nei Samoa isa mātou ofisa i New Zealand ia ona le tautua ia makau whailo aku tātou tinu ia wa remong o ia se si a lo fia ku malanga mai malanga me pu ka pa vai ko le o ki me la sa a ko se sila ku ia il marco grupo ai son au le grupo e foi le angi mal mantangi e te vai tu ono le lotto nu le tatu tu mo le tatu nanga e wila o le asi tatu nga ia tu tatu malolonga o le te liu mai tatu malolonga tatu proclaim le fia finle ia la mfai ia ona mai mo mai ia ile tatu fa taronga ma se tal tamai ia ona ia update foi ia mai le tatu vainga le Pacific Freight ia mai se le tatu VQ shipping ia fa pena foi ma le finga pa angale ma le Tasi Market le pe ona ma tal loa ai ma le fionga ia Misa Leota o ia lea o le suia le tatu vainga le Pacific Freight ia inei i Samoa ai le tali watu le tatu le tato malolonga ia fatalo fatu ia to leo ma wanto le fata ma mai le tato por kalame le ua mai mo mai le nei taimi ia ilunga le tato polo kalame o le tautai ae o le nei so ferele tato malolonga te mai tato fatanoanga ma le Pacific Freight taro fala vasamo ka foi ngai mala o ko ngalu au ro ma manga nei ko i ava pe tau sa ili se lu au wa foi ia to na yo le sama so tai tasi e te maua le Tasi Market tātoru au whelesia whako a oto me le sau. So mai ei le tūlea, o tātou whai pālangi. Whelesi na wafo, ngā me whelesia ke maua i le Tasi Market. Le ngata i lori tātou talo ni wele ar kama mai fiki. Karo pingiki fo i lele le ping taro. Number 1, pe api ni waila e ofa Tasi Market tātoru au. Maua fo i tātou maukeni. So o si tu ai ngā saise, se mana tua fo i. E ma whaionga whai ei wha ausi, whai ei kuka ese ese. I liu mai le tūlea, le te sisira mai ai, angi ese, maali eia, o lai sioki langi Samoa, aveni angi mo te minei ro ainga. Maua mare tātou popo, e whai ei lau pepe, i nei le Tasi Market. A whaapefo e ke aunga kae walu popo, e ai fo i le apa pepe. E maua fo i tātou whasi moli ngosi mai lava nei tina mata mai ta i Samoa. Le ua whaatau ina i so o si tu ai ngā lanu, so o si tu ai ngā manongi ese fo. E le ngata i lea, whaupo fo i le tātou whanu u Samoa. Le tamasasa o le ai o ngā mō ngase ia ai me se for fa i le no lotino fa pe fo i tātou sama ngā pe o lo maua fo i tātou lenga tau silsila mai o le tātou Samoan turmeric o le tātou lenga le ngata i lea o le kama le o ava ma le tua taimi o le sama le ua warumia le tātou ava o mai la ia le vaenga mō le whanau laiti maua le tātou vai o le fulu maua le tātou vai lafa ai o le kama le su e le to tele
ia wa o le foi vai tau o matua pi le mange sorkingo mo ma tanto mange sia mo le fanau ia e mai se foi o le tanto vai tale ia o le vai fiva so si tu ai nga vai mo le fanau e te mau nei le Tasi Market Samoa e tasi lava le fai o loa e te mau o mai o loa o nei na o le Tasi Market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Ua whawhonga le tātou e tenu i se tātou whaitaranonga ma le sui le Pacific Freight ia le whionga ia Misa Leota. O le tāua tele ia maenga o le sa whamalmalama o le whainga pa anga fōu le a piono o tāua le te mua whanau. Ia ele 11 nei o na whamautu la tau whainga pa anga nei ma le tātou Tasi Market. Meisa fōi o le tautua le a le tātou Victory Shipping. Le aolo o ngalue mai ai le whionga ia to le fōsini te vanga. Ia i New Zealand. Ia o le tūlanga le pe ona tāua tele le vaenga le o le tau mawhai nei le whionga i le pulisili o le tātou Tasi Market le sunga le whawhenga tola fua ina ia lua masina, lua container. Rona winga, tofu le masina mo le container. Ia o mankofu i la container. Na ili te misa mai fo ima le whionga i laun fausia o i le vaenga fo i le no fuanga le inu. Pu e ina i le ia inisio o kalame i container. Ke mila la mo pack container. Ia e la po a i o container. Fuala ia i le fufuanga le ala foi ale sunga fa fenga nga pe tofu ia masina mo container ia uma kua kele ia ai o fufuanga na ia e fuala foi le tulanga o le mana o mianga po le demand ia onisio le tatu tulu mana fai business ni usila ia ona tuina to ile o tatu container na ai tau tele a fai foi na te fa mo la fo mai sau timpu sai nei Samoa ia umi vai ngo me fale ma ia tātou ainga ni Samoa whaingo whila vana e whafsota i le vaenga le Tasi Market wa leu whainga whaipaanga ia po le vaenga le Victory Shipping ia sini tole fo sini te vanga ia mo le whionga fo ia po se sui fo ia le tātou Pacific Freight i New Zealand ia awa ia nei vaenga nai whaitaranoa ia nei mta upu whapena e uila ia o nei tala o melo te tupu sa tupu nei vai aso o le whelo inga le tumitai pāle mia ma le tustala ona po whi mena mi mta awhai la saranafi ia i la fiafi pe tusa leo le i tū lae afo le tolu o vaenga la o lesa wha biloa ina wa mai a se whonutanga masani fu ira ka pene tai vaste tas ia o wha biloa leo mta upu sa tela no ina mwha unga whono ina ua wha iloa le tumitai pāle mia o leo tau nuu i le laulaua whono i al komiti am se fo ia o le malo ia le tūlanga fo i leo ni tālo sanga mo ngase fia wina atu whawhawha ai porkalame fo i lea tātou le Samoa Medical Transfer Scheme o le porkalame na ia mwhai on na tu ina atu ai ia tātou ngase fo ia wale mwhai on na tōng fitia inei e mo mia i la tōng fitinga whawhau mai i tunu wafo ai ngā wha ambauti no mai fo i la ma mwhai loa tumtai pāri mi o ngase ia mawulunga la wale fo i numero i la tō tau nuu atu ia la tō tālo sanga o ngase tau kanesa ia le ala tam fai e fa nga yoi ia paperwork ia ona tu leo la maua leo la vanoa e fa nga yoi ia tu langa dam pul klame ina em fai on fa tau no ina nei malanga fa tu pe mala vala ma lo ila pul klame na ia o nisi o vai ngo le fa nga funo ina o au telo o le sa tau fia la tamai nei ia taloi nei ia le tatu pul klame na o no nisi fo yo vai nga tau no to tilo ia ima tau fa le ia tili ia wala ba ia mana onga le tatu no o le foi wa fa mauni mai le fiong tum tai pal mia mo so tai ngama tatu ba foi sa no workers ia e tatu i foi i New Zealand i afianga sa ia le fale o Gabriel ia ma wa fa mauni mai nei ia tatu suia malo i New Zealand ia o lo manuia ia le sei si fa pe o lipotia o maliu pe manua ia ina wa mai atu le fale o Gabriel ia i nei va ia so mal va so do nai ia fa time vi ia le na foi tu langa mistala ma tango fia ia le fa mauni mai le tamatai pale mia ia ole vai aso le asau la solus flulua la matai le fainga palo te foi le vai manga numero tolu a matala la to fainga palo te foi palo te fa pitoa ia ole aso lua la ia le fa mo se lua fa i lo las freely
fa tau nu lo le la tu fa mo le mo sa ilio sa la tu sui pita ia o le mo man le vai aso mo ma fo aso le sa tu ma yele banu a fa ye mana o le sui to fa wi tu ala na lo na sui tau va ia o la fa pena ona to anga ia tu ilo fisa kom sino finga palo to pita ia o le o tapunia le na aso ia ai lo ia lava se isi ia o fai ona to o atu ia to ave tu pe fa tu lo swafa ia o lo tu mau pe la suine to lu sa ni mo le finga palota fe ngai mali Bruce to malatai ia o le fionga ia Samoa le atinga ngai ono timani ia mai se foi o le fionga ia lautimu ia o lese va ai o ila to la na to tolu le ua yel fa mo ia e fa pena ona nga i ta wa le fainga pa lota le ia ale tu malo ia vai maunga numero tolu o le fa maunia te matai pa le mio va se fo la solulu le fa pe e tu ai le tatu tu nu le te matai pa le mia me se fo la na malanga tai el pa le mia le fainga malanga le o le fono tanga le fa fuli lo se fono tanga te tala ila vano ani mata upu fo ia mfai ona fiala nga sui o malopo o te ta ia le ala usu ye fiti ia las for regular vaso fo in 990 ia o le tamatai pale mia la le o le ngol fontanga le ta u o le leaders Pacific Leaders Retreat ia ona wingo se retreat ia po se mafutanga fo ia te tala le vano e fa so ai manatu ia tai tai o mal Pacifica ia ona itala ia o Samoa o meolo tupu ia me se foi le vai yaso le yaso ia i le tatu polo kalamer nei o le Tautai ia ai e ele manatu ia fatalo fatu ia toi leua fatai mai mo mai fa fonga fa fonga mai nei foi vai ngore fiafi ia i le tatu polo kalamer ai o le tatu anga ia tu tatu malo longa e i tatu malo fa longia tawulunga i tatu polo kalamer o le tatu malo fa longia ia o le stasioni talavo mai New Zealand sunga ya Steve Leilua ya o Steve Leilua e ngalue polo kalame tau fa le tupulanga televo ya i le mafaufau a fianga le mafaufau o sauanga me fa pena e o fu ilawe tulanga fa le kales fa le kirisian fa le lotu e ngalue aila ia le sunga Steve Leilua de sila il vaenga o tupulanga televo ya i Pacifica ya pena fu mande sila ma wala vanoa em fa yona fa so ai ni somta upu u fiai le tele tu planga televo o fianga o le mafau fau ma wala o la vanoa ya na fa ira ma filo inga i se taimi o le yaso le tai o malama ia i le tatu ofisa ia i nei i songi a to tele mai ya tatu fa se atu le ia i le tatu filo inga ia man tatu fa tananga ia male sunga ia Steve Leilua. Ia o te fatalo fatu la me se fo mai mo fa fonga le tatu tunu falo mai mo fa fonga le tatu por kalame nei lunga le tatu Blue TV ia ai o le leva nga o le aso le wa matu fatasia toi nei ia i nei Samoa ia ma le fionga ia Misa Leota ia o le sui le tatu Pacific Freight ia i nei Samoa ia stasi leo tatu freight o lo fa pena o nga lua fa paanga ia ma le tatu vaenga le Tasi Market ia Misa for le Victory Shipping ia pe ona ia foi ia statu ali poti lesa fa tano mai foi ia lau to fa siata ia Misa foi ia la fionga ia sini te vanga to la fo sini te vanga na va yaso ia o te milan nei ia o le wa mau ma tu no ia ma te tal no tuai ia ma le fionga ia Misa fa talo fa tu lo se fa mo ia ma lo la vale soifua ia au te loa ia o le atanga i sa loi le tulanga peona ia o le ua ma ua le ua ma tala to fa ka pa anga ma le tatu Tasi Market ia me se fo i o le tatu Victory Shipping ia mfaiona e fai loa ia le tulanga peona ia le tau tu ma nanga nei le Pacific Freight ia o ani vaenga o lautu o nanga ia aftai me fa facili ia fakala fa fo ia lo mau mengi por kalame pa ia foi o Samoa ma me se foi o aku mau ia me se foi ngi Samoa o le kulanga le mako fa lo lo ke mingi ia kulanga ia Tasi Market le kam fa ie so se ko nga o lo va ku ngi Samoa kulanga foi le o lo ka u ngau si ngi Samoa kulanga koko ke sainga masi sainga siamo popo me ma fa penga o foi ala lo le la cerca container le sa ver ka usang nang ke ngi ia lawa ka man manguya container nga le foi la ko ka penga les container nga masingan ni
Ia le nganga lava ia Tasi Market inga ia whaonga pe o loa lea baku ngi Samoa. Ngau sia taka ko langa whapenga inga whapenga nga lako ilungo le o le shelf fo le outlets le Tasi Market ta. O lo whapenga nga ia le quality fo le lako ngi Samoa. Ia le nganga nga. Ole aunanga le Pacific Freight mata mfai ona tau masi foi numero o atinu o Pacifica le o mfai ona o tau ngā lua whatase. Ia whawhkai me whawhasiri. Ia le Pacific Freight wa whaisi le vanga ngai le lua whema leo ngo ia November nga mako amakai. Ia Pacifica ko ai maso se mele wala langi. E mawhai ngō o ken mako o nganga e le ngaka le sau kongo Samoa. Ia whapenga whai le waku i whawham Samoa. Kia le ala nganga Pacific Freight le longa o ke lenga le ingi Samoa ke mini. Lau whiunga misa, o te loa o leua, te loa ele i lewa o na ili tō whainga paanga le mai tātou vaenga o le Tasi Market. Ia, o le ase tūlanga i lau e sila ia i le teimi nei ua matala o tō whainga paanga nei, tō tele nisi o le tātou tunu ua au tō vaa mai, mwhai ona tuina mai ia latu te pio o tūlanga o fua whaeleleanga me whapena ia o wale tātou container lea o whainga paanga ma le Tasi Market. Sao leia, pai whaisi ko kere maru kungu. E wha ngau ka ot ke mi mua. Mea le ngau si ngipe o le nganganga o le Tasi Market, ta mi se whai o le kalo, frozen taro, me whapenga e whau o whalko langa whenga li a lalo. Ai ko kere malu kungu, ke kongo whai a whapeo maua me le malu kungu ngi whalau iloa. Yo lo abungan mako ofisa ke fio mai ai ma ke lesi si whamam lamangan penga mako e whamam lamangan koe ko langa le export a Tasi Market. Pio le nganga konga le whiunga whai tole fua. Ia whaonga ka ko locals me ai makulang whapenga wale ala ko New Zealand. Ai ni si o tātou ofisa foile whaitainga o New Zealand whai ona e tau whaala wiloa wa foila tō lai mai mom whaafonga mai te minei tātou pukulami. Ia, malo whafkai o ke kalkongo lava o le Tasi Market. Ia, man mako whai paanga pa me le victory shipping. Pio le nganganga e kakalo ko le malo la kongolo whapenga nga papa a New Zealand. Ia, e whaonga mele o nganganga le victory shipping. Ai fo sisi e mo mia se ko nga whamamoli ko lang whapenga. Ia, whai lava nga whaftotai fo ia e whiunga nga ia tole a fosini te vanga. Peo ia lea e ngawha me mal sawi Samoa. Peo le nganga le sisila e fo mako whapaanga ma Tasi Market. Who say it's a two-way win-win. Le lako ingi. Ia ma le sau fo i New Zealand ke min ngi. Ala nga mongia il Tasi Market o kam whailava ia whaonga ka kangakangu. Ia makulanga fo o loa le nga osi i Kongo Samoa. Local product a Samoa whainga. Nga lako ilunga le shelf fo i le outlets a Tasi Market. O lo whapenga nga ia le quality fo i le food safety and hygiene. Pio le nga whafsiri lau fiong. O mawhai ona whaatūlanga ia e fia lau whai o container lava ia le Tasi Market ia ma o lo whapena ona whaatūlanga i tono le masina, pe lua masina. O le keminge, kusa le keminge kai lua i le kai koruma singa, e fua whenga le demand o sau supply kong. Le keminge fo le e alofa le malo le kungu. Ia le e lako ia le kulanga fo le e sau le supply, ia le whenga ready keminga le alua. Ia on kam whale koe kukula kiki kua fo le wangang kuna whapenga. Ai le ke kilo Tasi Market lai ke dua container kongo lua masing. E o ko le kolu container pe fa pe kulanga nga. Ko kalo le tuam kulang fa pe nga mfai e o le lei pe le kalimere ko fo le nga Tasi Market. Ola se vaenga fo le mfai un fiso tai mai ai ia iso penga fa mtalanga se telefoni ia mo ila to fia mo le unanga. Ia e lawan mako penga ka fai langa ngai ai. Ia mfai langa ngai contact mai pe ke vala mai fa luo no i fa. Ia mako ngubelanga le office em whailavanga e contact mai ai, kau mai en mako team le ia em whailavanga whaamam lama koe ia kulanga ngi Samoa. Ia whapenga whamal kulanga New Zealand. Both Victory and Tasi Market. Ia, o te rore teimi le atu lavano, sinau sanau muli au le mai fo i le tawhatano. Ia, malo whafkai lava mo le polkalame, lau whiunga fo polo whakalenga ka polkalame muli ngia vango wha aulo i lunga ngia la leo. Ia, Pai ko pes kam whainga vai al Tasi ia fa pe le victory shipping ia mo ngai kere ngai fefima ngai aso Samoa ngai vai aso i ka ulu manga uma monuia tai ia o le naua mai ale tātou whaatanoanga mo le whiunga ia Misa Leota
ia mai le tātou official nei ia i Samoa ia le Pacific Freight ia mai se fo'i o le whaingapaanga mo le tātou Tasi Market le whionga ia tole foa ia mai se fo'i ia o le tātou Victory Shipping ia e pei ona ia i le whaingapaanga nei ia mo tātou tangata nuu i nei mwhai ia o na tuinantu a tātou o loa longa osi lava i tono le tātou tinu e pei ona saunoa le whionga ia misa ia le ngato o longa osi ia whapena fo i fua whailelanga ia umwhai ona tona whaaisa ia whapena fo ia tātou i alalo ia walawa ia le tātou tinu o lo no pia ia i New Zealand lo mana o mia ia nei fo i vaenga o loa mailo tātou tinu ia ai o le tulanga na iaisi na tala tamai ia i le official nei ia le Pacific Freight ia whapena fo ma le Victory Shipping ia ma le Tasi Market i nei Samoa. Oh wow. Oh God, makes you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Serioso, kang ay sen, may isang kumpengan sa ibang problema lunch para okay. Baby, what do you want? The barbecue one? Okay. Chef, I'm more sorry. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Auntie. Barbecue? We have the barbecue, please. $1 voucher. Thanks, $1 voucher. You know how much I love you? No. No. Talofa! Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! 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 Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala i atu lo mau. We will see you again. God bless. O te whiwhia whawhiroi mo te whaatalo whātu i le nei fui vaenga o le tātou polo kalame ia o le vaenga tā ua le nei ia mo fwoi le wanoa ia manisio tātou a malo whaalolongia e whaasoa fwoi ia inisio ma tā upu ai mo le silafia ia o nisio ma tā upu o le tam whailawa e whaasoa ia e ma whaatala no ia ia ma tā upu le i tūlanga o le mawhau ia pe ta ua i o le tūlanga fo i le mental health i se whaupunga whawhaingu fie. Ia o le alai tau mwhai fo i le au mai e tātou malo fo i e iai sina malama anga. Ia i mata upu whapene. Mai se fo i o niso i lātou ia o lo iai i le lātou fo i ngā luenga o lo whaatino. Ina ia mwhai ona fsoani ia i tūlanga o mawhau ma le tūlanga fo i le soifua maloloina o le mawhau. Ia, ili nei la taimi, ia, o le ua maua lea wanoa. Ia, ma te whaasoa i fwoi, ia, ma le uso, ia, Steve Leilua, ia, mōna sidifia, o le sunga, ia, Steve Leilua, ia, o le ua ngai mai nei Samoa, pia, o le ua sabali ma le lua masina, ia, ngai mai nei Samoa, ia, inisio polo kalamea, le lātou fwoi vaenga, whaalaptonga i New Zealand. Ia tau mwhai ina ia whaanga solo i lo tātou tunu. Ia misa lava o tātou tupulanga talavau. Ia mō le silafia o le itu atu lava no le sunga Steve Leilua. Ia Steve Leilua lo o fo i se ekalesia o le vaenga fo i o le youth. Ia i tonu New Zealand. Ia misa fo i o le community o tangata Pasifika. Ia inisi lava o mata upu. O te loa e te le fo i silafia le sunga Steve Leilua. Ia inai fo i mata upu. Ia talofa Steve. Ia whaatalofa atu malu tātou tunu nei tūrau le aso ia whawhitai lava mo lewa noa tātou te whaasoa i le nei aso tu sai mal fingalo le ia mau fo i se manuia tātou atu nuu whaasoa ma e mese lava mo tātou tupulanga walo le atu nuu. Walo whawhitai Steve, ia u te iloa le sa na tātala noa pasina len tātala noa
Pio le sa e soifua nei te mi ola I titi ia pe la sa lu se to mane Samoa ia e la titi ia tula foi le sa e la sa o e te tilo ia ile te mi sa e ola foi nei ia pe so I loia na vai te mi o ani tulanga sa e mai tawina ile tupulanga na vai te mi o e la titi ia ma lo to foi mai te mi nei le to foi mai e tenga lue I nei Samoa ia faafetai mo le fesili ia o a'u e se fulu tausaga no o laifai nei Samoa sitialou ma taumalaga i o New Zealand ia le se fulu tausaga ia no foi nei Samoa ia e tele fo'i le aoga ia teitai e le malamalama I si o tatou atunua mai se lava le o toe fo'i mai ia toe va'ava'ai I mea na tupu I la so ia faapena fo'i suiga ua maua nei vaitaimi ia a me se lava le o langa tupulanga ia man suina foi si tatou atunuu le aluana I luma le manai. Also, what do you think? Ole aso o I lo le mele tau le mental health. Na so si la fia ia. Ia ole mental health I la uia experience male mala male waia teita ia o se ngaruenga po o se mata upu e tele lava le faaso malama e fia o ia e mo I lava o le ia lo tai experience o ia tatunu e tele ngaruenga e mana o miana faina ia tatou su ina malama e ta upu le pe o le se manatu po se malama le ia taita ia e faatatau la ia I le wa ka ole mental health e tu so le fea ngai me tau mafau ia afaila o le fea ngai mafau nga me fa tau mafau minga ese ia me fa mafau ese foi me fa le tingo e pe o le o talangonga o talangonga e pe na foi mota mafau nga le e fa Sofia ia ngaluenga te fa tinoina e tangata ia pe o se so saia malama ia le ka una mental health ia o le mental ia ka o le mental fa tau mafau ia ka o le health o le soifua pero soifua malolo ino le mafau ia e te lela afianga pe ava vai I le lau te lon ta pule le foi le me tutupu I tangata pe na foi ia issues concerns e surround I le ako topic le o mental health pe la le vitamine e me se lava tupulanga ia e te le afianga le e mawai o le mental health ia le o se ka o le mental health ko sa le upua le mental health o le winga ia o le mafau ma le so e forma le mafau al vitamine ata o mental health pe se me reanga fa o na o mea o te tupu na I o tatou tupulanga o New Zealand pena fo I nei Samoa o wharamolo. O la sa o ia whaatustusa ia I lo fo inga lua I New Zealand le vaenga le o tupulanga. O la se vaenga lo maualunga I le afia o mafau tupulanga I New Zealand. Pe a whaatusa ia I nei. Au le ia ngai mai I nei. O te lo le la utala noa atu I nei wa o le fo I whenga ia le ute malamalama fo I nei. Ai, o le ase te le o se tulang fo se afia nga o mafofo tupulanga. O hani mea lai te iloa e te le ina afia I mafofo tupulanga I tonu New Zealand. Ia, o le ese lava ia tangata marato si o manga marato experience o langa e feo life wai. Si o mau. Ai, a fai vavai si tu. Ia, leo I tu mai, a fai vavai si tu le pitosilina na afia I tupulanga pe o le information o le lato processing of information mai se lava vai taimine I le tele o le aluna I luma o le technology ke le information e maua mai se lava whanau tupulanga le feo life I o taimina le e su e la to le fia malama le lalolangi fia malama pula me sao pula me se ia tu mai foi le si tu ia ainga se foi ainga pe la o istamati si whanau e o lai fo ia inga whanga le lato si o manga ia o si whanau e o lai fo ia inga e whenga tāla wa si o manga pe la o isi cases le anga mato mafutani o
nai whanau o le ua, o le toi mafuta malato mātua pe o whanau o le ana e fua fo le lato langa me lato experience le wa le experience man environments men le ola matka mai ki o le experience o le mal environment le shaping tamai titi ma fau ila na va ai la langi ma malama wa e fai tala na wa a titi lo ia le tangata to luan me tasi e se ia la malama maanga me le tasi al me ala tasi tu sala e fua la si so manga le ola ngana ola foi se tasi o fa na po lo foi ia pe se o lo taia va ele ma lo taia malama mai wa ata fa facility stangata tu so le mele vai ele si le o le mele le o ele mai ele si tu sa e lo mai tu so le lako environment ma si o manga e man lato va ai lako perception o le lalangi o le e fua ai lako absorbing all information na wa o le sia fa to le tala ele afia o le sia fa to le to tinga la vale lotto le sata le environment le sisi o manga ala so oilo e afia fo le mafu fa le tupulanga pe afa titainga o lane se ainga o le se tupe tau mo fai fo le tau mo fai lava ina le se tupe le ai ni ofu le ta ngoi me fa faingo fi me le tupu ile teme e no afia ila le mafu fa ka mai ki tupulanga ina vai wala we ta usi sio manga o le ma o tonu po le tonu le toi nga sio manga le side ia o la uia va ai fe fa tu so foi ata itaia mai si tupulanga mato mafuta fa tasi e la fianga o tele fa pizza fa pe o sa fianga le po sa fianga le anga e fu ala vai le mentality le nga ola mai le a pe o taitai o te whawhitai lava o le wila na o le na o taolai whase o langa whanga le ni mea matate le mawani mea whingatā le o langa ia e maua lava le loto mahalosi taua na una ia e whai malu i tau tu so pe o le siwa ainga e whai awa e whanga le whai malu i tau ina i sua ia manuia ia o le situ ia e wai e whai ma mea ma mafai le mafa le pe fa polonga i lona loto ma ia o le tatonunga lava ia e va ai me o tupu e la fianga e fu lava le ia fu lava le support le ma e le tupulanga ma le ia pe foi la o taita e mo i lava e finga tale o langa ia e tele lava ia inga matangata o le na langolango e a faila le se langolango ma se support fianga le se se fautua ma se fe so ani e fainga lava el tupulanga na ma fau se awala e su e mai ele le manuia se awala fainga le wa le o le mala malama ia ta ua o tele ila ta mala malama se me o ina pe le fau mai le awala te su ele solution o se me a fa le se awala e polonga lava ma fa lo to le issue le tati fianga ia well back in days Steve o le ta le alang obviously le mele pe isa fianga ma fa le kama ki fo ile mo la inga ele stupe sa le se me fa be wa le se tupe me fiana na o la le kama ki fia but ile nga imagine temine ya pe o mele wa ya le se tupe ya ngoi kama ki ya ngoi tupulanga ya le se credit ya wo mena wa waku ya wo feel lo su se credit lu tam fai e fai si awala fo ile you agree Steve o le sile va ngole le mental health le la fiang ole la fo le mafu fau ia e mafu ai ona tupu me nei ole alu fatino me le ngoi tale pe fale ile tupulanga le uti tala no e te agree na va ia e tatonu fo ia pe o le influence tu sa te le fa pe ona le nganga o i tangata ona le tupe o nganga o i tangata ona le ai se mea wa o tato wa i tangata tato te sio so e tato te fia ngona manu ia o le tena ala o tupulanga a fai
ele maua se e whangata ele ngi opportunities whaanga le la tau te tina e le le la su e la tau le mea la mala mai la tau o le mea la whengu o whiang mala la tau la o le mai le mea lea o te maua le mea lo te mana o ai tu sa ele manatu la tau whapea la warenga oi mai ia o le manatu ai o na isi tangata whapea o te mana o le mea lea ia o le awala la le whaatau nu o le mea lo te mana o ai pe o le si tu na ia ele whapea foi o le mea atoa foi na pe o le si tu na te whaai ai a whai ia se awala se mea mana o ai se sima se o le nau ai a whai whaingatanga su ele awala e whaatino ai o le ala alu ala su elo na mala male ai ma le mele nau ia e sa o foi whaaso tu sa o le a tatu wa ai e whaanga le mai ka ko ia perspective o le nga oi tama titila a whawhesili whaanga le this time le whae mai o le nga manga o se ka re whaela ka alonga o ku sa e whaai e whaanga le ka ko lako perspective o le nga oi ale ku sa paole mea langa loko ka magiki le manga o ngai e whaelang ka alonga sa lai le manga ku whaanga le o sanga intention e alo nga oi o le mea lenga o nga oi longa loto e whaatino ai le wa so se mea lawa e tangata e stahuana e le reason ma le purpose nga le whaakingo nga ia wa le berna le sa tu lo la fisili ya wa le sa o tom fai to a ngai tuom to a ngai mai luma sa le le sa ta u le tu langa fo ile o le afianga o le new technology ya be on na va tu e ka ke le playing le technology ma le tu langa lo yete mine o le sila le va nga pi o le tau so ta le weta u o le tu langa fo ile le ma fo o ma kua fa te tainga a fai nei o se kama ki fo ile le wa makua a tikta fo ile le Facebook a tikti le PUBG ta to titilo la tu pulanga te mine ya malis kama ki makua le ya se me le PUBG ro le ke ya o male tata pela me na le tupu ya o le se kwele le se tupe le anga me lo ma fo fai lo la io isi decision isi fai le la we ta anyways angai mai pe le vai nga le o le fianga tupulanga televo ia o la to ma fova pe ona tata no le sa o to fo ile stats fo ile o le tato suicide cases in Samoa le ngata o se news fo ile ma kwa set ila ka kilo o se news fo ile le ka ke lo fai ai pe la o inai su nga fo ia ma tau le tau mai tau ia pe ma telo tupulanga ai ma fu ma ia le so ta inga o le mene o le so ta inga fo ile fa ona pone ia ma fu ai ia o fa ta inga fa ngofie ia o le sai papuni wa fia la ma fu fa inga ka mi ia le la fa tino ai ma ai so o ia lo ai le tala no ia le time ne ia ta tier time yo ka fe ola mai ia wa na time mo ia le i fa pena ta mo mai ni telefoni ia tala no ia nei time yo le o ta fe ola tonu la vai le time yo telefoni o le aso o i lo ia o ia so popo le ngai nei time le nei tu pulanga tala vo ma le afia ngola to ma fo fa no le new technology ma le fa nga ina o penga nei ia la uia fa ai le new technology fa mai la sunga ia ta ua tele mo ta toa fa ngo fia ile fa tino ino nga luenga ma ia ma ole le winga ma fa mo na fo ina nei mea ona ole la rolangi nei kele mo information e mau mo mai to sa ba ai tangata me na tu pu if mana o fatino if mana o foi ya ole pero se issue le kele amase lava I o New Zealand foi ya se pa bullying yes ole yo la uia va ai to so ole to so le o life for fana o le mea la va leva ai la to la fatino ina la to wa to sa la e telefo isi o mato fa so le issue la fa mai o so la o te mawhawha ana I loa o te refa e nā mele anga tu sa la o vai ai le tu sa o lai o ngā ua whawhaingo field technology le mi ngoi o le information yes
kusala le sa information ave kama kiki ko arua kuwa a fa se education le fa ngale o ai la to wa la te lo a information le o ngai me le information. So what kind of education that? Yeah, kusale pelor fa na la ti a fa o le la to te now wa se me fa ngale lunga le social media la fa le fia friends ma se si la fia tala no ma se si ya fa lo sana tala lunga le sana tala lunga le fe be singa post lunga Facebook se me pena ya va vai mai tangata ya fa mai se tala le se si yo ina foi la so me tala le tala ale si le fia le loto ale si ya tu sa le ta wala le education why ava ai nele tamai titi le mele fa pe e kale ali le ya fa pe o yo ila afia ele ma fa pe fa le se education le fa ngale pe fa ka nga fa ko se si tala le nga ya o ya ya fa ese support system fa ngale te sa o te tala ngo ai ma po fia malama wa o isi tangata fa ngale me se la valunga le space le internet kusa e fai ngale ele fai fua fa ngale tala tangata e ta wo for education fa now ia la to lo ai fo ia le awala la to te communicate lunga a fa ele lo la to communicate o le mea la vai mai le si fa ia fa tino lo la ele si ape o le si tu le lo to fa ia ile nel cyberbullying ia le ta wo le education mo le ia o nga lua fa isia o nga o New Zealand e fa ma fa fo ela to I tono va senga le education me le cyberbullying yes po le ale ko inga solution po le fo ele reaction po le ko inga handle ka ki wa ale lo nga ia e su e ma fa no ma fa ia pa o la val me e ka mo ma fa fa pe nga ia tangata ele a nga ia nga la ku le negative thoughts ia a fa ele lo se ele ale awala ina to ese education fa ngale lo ina ia le meta una fa ia e fenga tala ve na ia na su ese awala a fi ese ia ma na tu ia e a fi lo na ma fa ma no loto pe o si tu le e la ngale ole issue le cyberbullying e la hotel ole e mata toni Samoa ya e li tala fu le ma sania na e o le taimi a malona swinga ya o le taimi malona swinga e ia fo ila ma awala e fitawi malena taimi e ma fai ona le solution e fitawi malena taimi malona swinga pe ona fa tu le ala uta telo no nei taimi nei ya wasaka ke lo fo isa e mo mai le na taimi le telephone ya on te lo vai taimi o century le lua fele futa sa o telephone al na taimi ya sa o tau la mai e mawal me fo ile le tono tatu ainga tatu te no fo fa tasi ya no fa tasi o la fia fi fa le lotu wa o male o mai se tala ama tu fo ile le ma se me fa la ve fo ile tatu wa ile taimi la nei fo ile le mai tau fo ya wa ile le fa la ve le ya tatu le telefoni ya o fa te tainga fa ngo fi ya wa le wa tu ne o mana vanga lu ya lo tu lo le ya lunga le telefoni si akila email ya nga luenga ya o le Facebook o me fa penal matu ya o le si pitol fa le pol potu fu ya o la fa le Facebook ya ale tama ma le tini televu o le winga la fa mentalanga o matu a fa wa ile telefoni le ya le taimi le te tauna ona tala no ai ile na fu la fo taimi ya o fe me o tatu tu ia ila le social media le technology but on facility ele o fa pe o fa tonu mai le Facebook fa ia o taimi nei o ele te tauna e controlling le taimi te tauna sia ke la email ma la Facebook o le winga la fa mtalanga le tau tu mai le nga ile ta fa so e pe ono fa ia o le taimi mo no swinga ai fo I male solution e fe tau ile o le solution mo fa te tainga fa ngofi wo ia ai ngo mo fa ona la to fa ia tu la fono le o lo ke mi ole o fa poto ia ai sa telefoni lunga lau ave ese o telefoni e ile sa va pena I don't know stasina va nga tauna ona tilo e fo ile nei vai tai fai to inga wala fa pena mata mai la vai na ia vai la ya lua ia wa on memoni ele ma fai ka ko fia le new technology ai ma fai una tato fa ton wina
ku se le mfainga ka ko va ku lo tau ai au wala mfainta tu fai ala no tan no va ngale ia ono le ole afianga la le wa afia te le ma fu fa fa tu sa ile ina mai taimi ole lua fe pa to te tilo I tu ile stats fo ile o afianga o tu pulanga televo e mo wala lo ia nei ma se ia pa fa tu sa le taimi nei o ma tu ma wolunga le ona ma fu mai ona le ile so ta inga ole new technology ma le afianga yo la to ma fo fa ia mana ia foi fa so ia ole new technology le o le swinga le pena FM foi le swinga fo ia esa tau foi na ia le mana mala anga swinga fo ia e so ani le swinga solution wa tau te le mana ma pela le le winga le na fia ia le fa na por tupulanga le social media wa fai this time ia fosi le maso fa ngane wa vai ko ingala I kai rola vesi e roa ai sa of tawa telele to so wa vea fo ele I tu le o le fia o le tupulanga ma le fa na le social media pe wa o le mawai mafutanga ia ma inga ma sani wa o le pe o le issue ia na le na fia pe o le si tu le tasi tu sa le tu o me ato o le tu le tasi wa ava ai nei la to lunga le social media tu sa we ava ai le olanga se le olanga fa ngale le reality se le le olanga le va ai lunga wa te le men fa nga ka sui fa ka inga ka po so waka fa nga ku ai filters ku ai me fa ngale sui ku sa ya ava ai fa la ngi video fa ngale le me fa kingo ka fa pe you know ma nga yel fa kingo ai fa pe ole advancement ia le technology pe ole taua fo ia le malama le swinga pe rola wa fo ia nai tupulanga matoma futa fo ia fa so ia e mo I lava o mele va vai lunga vai atu pe fallinga mai me fanga le ole mo ia le se fo vai le reality se le reality pe o singa kama education le malama mai lato malama mai fo ia matua ma tsole mele len pe na wale malama mele na wale fa na lunga le pe fa ma solution fa ila ole la fa ia le taimile fia ma futai fa tasi ma ainga to sala ta wo telele le fa fesili fa ngale ia ele fa le fa le tula fon fa pe ia ku esa ko fon ta wo fo fesili malama fa na o le na fia ia faila le fia alu le wa telo tupulanga o le mele su elato le acknowledgement na o fa pe mai se si ma ga la waka au le faila le o le time le fa so ela fa pe atu le ma tua ma lo la fa ma lo sine ya so va tu finga tale so ma tua fia lo fa ma lo tu sa pe o le si pitole kusa le nga le fai or kula fongo ka wa fo le mala malama se awa la fa nga le maua mai le solution fa nga le fia le loto le fana fo pena fo lo mala malama fe matu po le ale to ina fa so ai il fana o le time le ia a fai la le wala se fa ka nga le wala le fa so ai ia oila fa finga ka fa ko la lang ke fo nge sa si tatu fa so fa ta si le ya pe ole si tu le tasi ila uia va ai tu sai fu ala vai le mele na wa tamati ole education la vai ala uia le Maota tu Malaysia ile a fa mala wa ele mfaina ta fia fa ngale alu ai luma technology alu ai luma le swing a ta to mala le swing ma a wala a fa fe ngai ma swing e fa ngo fia foi ata tato na tato tala no ma fa so ma fa na ma wa le wala le wa le tele al fa na le ha fa teleton wa tu sa fa mai se le ole e a lunga Facebook le sim bia na fia tele supulanga te fa sili ai ole acknowledgement mai stanga ka mai ska au le leira waka you know a pe mai le se na kusa le si tu ale tasi le te fa so ai pe ole main like a main point ai yo ta ole education malama
i le mea le suinga le tupu. Yang o tamana mana mai fo i le ko inga reaction, ko inga response ka kia vea i le suinga le tupu mai pera fakta taina le faso mai la fa fia ma wala tai mire ma futai ma fa ta o fa mala mala ma tu pola me le nau fa nau telefoni wa fo si maso ai foi le si va nei ai le de o ta o le mala mala ai ta o fo ina o le vai tai mi ta o fo I ma tu o na mala mala fo I fa na o langa o se le tai mi o ta inga e tala no fo ile le me fa ingo fio me le ta te lo le te le na tu la me ye te lo fa fita o li fa na ia ava pene o la o mai ta o ma tu ai finta na tam fa ia ese mai al telefoni ma ese mai le tai mi I fa na o mai lunga le telefoni fa fo o la o ba fa ta inga fa ingo fia la o si le fia ma tu o faise wo la tama po la tama tini la o no ilo ai ia mala laina ale ta uala fasili lo ia fa ta inga nga fasili fasili ai wa mai si lo fainga wo wa le winga fam talanga e ia fo ma fu anga la ma fu ona lu lunga le lunga Facebook tono po la o ia ni me fu le wa fa le tono la fainga wo wa me si lo fainga wo le ia lo fainga wo tono ina la fa na tala no fa share I lo le se la se la wo le ke va ia ko le fa mai fo ia isi ia wo ia na fe tawi tai la wa tu wa e ha ngalanda fa so I lo ia fa pe to le o le tina o te popoli e tele la ve saunia le li ni ni si ma e ka usui me le se na I lo me le la wa lu ma fu fa u me le wo tu fa le tonu ma fa e ona pu sha ko lo langia ia mai wana ma o le unga le pe ona le tatala no e o le unga na o le fai unga se ona la fa le tonu le ma fu fa ta u te le va nga le sa ta u e au fu iona fe mala I ma tua ma fa na ile taimile nei ia le o tato ia ile swinga o le soifuanga ma le swinga o le olanga ia ai taluai so no le taimi fa tu langa ina ia tele uso Steve ia o le tawulunga na tato polo klami ia pe ona fa so manino fo ia le uso fo ia Steve Leilua ia telefo ilo na ia sao ia wa ile ngata o tato Samoa nei ia fa pena fo ia lo mtupulanga la lo va le tinu ia lo tonu New Zealand me se fo ia se va ngol Pacifica ia le sanga lue tonu New Zealand ia ai ile manatu ia o ia ise au nga nei fa so ia I le fa fonga mai fo ia me se la fo ia tato a inga me se tupulanga telefo I nei mta upu le nei le se mta upu mama ia tupulanga o le afia ngol ma fo fau ia por le mental health ia le pe ona ma fa so nei male so ia ile manatu ia o le ia isi tato fa talo nga manisi fo ila to ia la vola to mai ia I le mta upu le nei mental health ia I se taimi o luma ia fa monu ia tele tu ai favor matute te o so ia me se fo ia oni so la singo te toe ia o tatu ma futai ia I tono tatu tunu manu ia tele mai mo fa fonga le tunu tatu te felo ai fa so fo ia taro fala va Samoa ka fo ngai mala o ko ngalu au ro ma manga nei ko I ava pe tau sa ili se lu au o wa fo ia to na yo le sama so te Tasi e te mau le Tasi Market tatoru au felesia fa ko a oto me sa so mai le tule o tatou fai palang felesi na fo na me felesia ke mau le Tasi Market le ga te lo tatou talo ni wele ar kama mai fiki karo pingi ki fo le pink taro number 1 pe api ni waila e o fa Tasi Market tatoru au mau fo tatou mau keni so o si tu ai nga sai se ma tu fo e ma fa yo fa ye fa au si fa ye ku ka ese Di liu bai le tulea le tisi sira mai ai ang ese ma li ia o la sio ki yang Samoa aven yang mo te mina ro ai ma o ma tatou popo e fai ai lau pepe I nei le Tasi Market A fa pe foi ke anga ka e valu popo e ai foi le a pepe e maua fo ia tatou fasimoli ngosi mai lava nei tina ma tama I Samoa le wa fa tau ina so o si tu ai nga lanu so o si tu ai nga manongi ese fo e le gata ilea fo le tatou fanu Samoa le tama sa o le ia nga mo ngase ia ai me se fo fa ile no lo tino fa pe fo tatou sa manga pe o lo maua fo tatou lenga tou silsina mai
o le tātou Samoan turmeric po le tātou lenga tai lea o le kama lea o ava ma le tua taimi o le sama le ua whalumia le tātou ava o mai la ia le vaenga mo le whanau laiti maua le tātou vai o le fulu maua le tātou vai lafa ai o le kama le su e le toa tele ia wao le foi vai tau o matua pi i le mangeso le kingo maua ma le tātou mangesia mo le whanau ia e mai se foi o le tātou vai tale ia o le vai fiva so si tu ai ngā vai mo le whanau e te maua i nei le Tasi Market Samoa e tasi lava le whare o loa e te maua umai o loa umanei na o le Tasi Market Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local.